واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. او پوشے یقیناً ہاغ مالونا چوگٹل تاسو پجنگ کے کافرانو نکار سمائیم. یقیناً اللہ دا پارا دائے پینزمائے صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. وکتاسو ایمان لرے پالام او پاغ امداد چرا لے گلے منگا پخپل خاص بندباننے پرز جنگ دا بدر کی پاروز چھ مخامق شد وڈلیم. واللہ علا کل شئین قدیر او اللہ پارسیز بانے قدرت دریم. اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والرکب اسفل منکم. کل چوئے تاسو اے مومنانو پغاڑا نزدے بانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لریم او قافلہ دا سورو استاسو نکوز روانوام. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد. کتاسو مخنا وعدکڑے دے او مقرر وقت دا جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. لیکن اللہ تاسو یوزے کرے بے وعدیم دے دا پارا شکور کے اللہ کار چدے دا کولو. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. دے دا پارا چھ ہلاک شیا سوک چھ ہلاک شویری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک چی جوندے رسو دلی دلو دلینا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. ایقیناً اللہ تعالیٰ سوری بار سپوئے دے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. کلچو خود التا دے کافران را اللہ استاپ خوب گلک کسان او کا خود رے تا تدی دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑے و تاسو او خام خواہ اختلاف بمکڑو پکار دا جنگ کے. ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور. لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے تاسو دا فشل اور دا تنازونا. یقیناً اللہ پویا پائے خبرو چی سنو کی. وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامق شے تاسو دائے تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائے پسترگو کے. دے پارا چپورا کے اللہ کار چدے لائق دکے دلو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی ٹول کارونا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو کلچ مخامق شید ڈلے د کافر سرام نکلک شے پا میدان جنگ کی. ایا دوائے اللہ تعالیٰ لردیر دیر پارا شکامیاب شے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے کورنے کی نو کمزوری وشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے. یقیناً اللہ خاص مرگرے د صبر نہ کو.
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکی پشانت دائے کافروں چراوتلو دخپل کورننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او من کول خلق دا اللہ دلالنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غٹول عملون بان شریک والواغیر ان کے ہوں وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستک ردی کافران تو شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخلقنا ایقینن زتاسلم پنائی درکوم فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدار ڈلے واپس اگردے دا شیطان پخپل پندوان نے ویویل زستاسو نجدائم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زکینم زاغ شے چتاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ دے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو واکسانو چدائی پزلونو کے شکو دوککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاچ زان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زورور حکمت والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق اکوین تیلدن کی آغا چسا اخلی دا کافرانو ملائک دمر وہی مخون داغی و شاگان دائیم اوائی ورتا اسکے عذاب دور سزون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب سبب دا اسرا چلی مخلی گلی استاسلا سنو او پدی سبب دے چی یقینا اللہ نہ دے حس ظلم کو ان کے پابندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشان دا حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیو کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتون دا اللہ تعالی نونی واللہ آغیب صبر دا گناہون دائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والد سخت عذاب ورکون کے کافرانو تام ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم دارانی والبعضاب ددی وجنریم یقیناً اللہ تعالی نہ دے بدون کے یو نعمت درا چینا مکڑی پیو قوم تردی پوری چائی بدل کی سبب دخل عملون سراغ حالت چدری بنفس نفسن باندی اور ددے و جنا چ یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی پشان دا حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروغجن گنل آیتنا در خپل نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسور د گناہونو دریم او غرق کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور دا اللہ پنیزبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شعیب ایمان نروڑی. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون. آغا کافران چھ لوس کری تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینام. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نکوس عمومی تپدی بانے فمیدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق دری دید پاراش یاد اساتی. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرا کہ دیو قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کائی لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقیناً اللہ تعالی امین نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دین کی دا کافر چ بش بشی دا اللہ عذابنا یقیناً دین شیا جس کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دوشتلو او پاللشوی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان ستاسو. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم واللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغی لرا اللہ پی جنی اغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاس تدائے اجر او بتاسو بائے ظلم نشی کے دے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ولدا کافران روغ کولو تا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی عرصوری پارسبانے پوئے دے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکغواری دا کافر چی دوکہ کئی استا سراپا دے روغا کی یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. خاص اللہ ذات دے کلکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑا خراوس دے اللہ پمند ظلنو دے مومنانو کی کتا خرچ کرے ہاں طاقت چی پزمکا کے ریٹول تا جوڑخ نش پیدا کو لے پمند ظلنو دے کی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
لیکن اللہ تعالی جوڑخ پیدا کرے ددی پمینس کی یقیناً اللہ دے زور اور حکمت والے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی پورا دیتا لرا اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والیم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی تیزی اور کا مومنان لرا پجنگ کولو ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 پداسی طریقہ کوی ساسو نشل کسان صبرناک نزور اور بھی پجنگ کے بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ او کوي ساسو نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافرانو باندې پدیو جشدا کافران داس قوم دے شن پویگی بدین الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا اس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مخ کے حکم کی زگا چی پوئے دے لائقیناً پتاسو کی با کمزور تیا رازیم فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 نو کوي ساسو نسل کسان صبرناک ضرور کی با بدوسو وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ اکوی ساسو نظر کسان ضرور کی با بدوزروں اللہ بتوفیق واللہ مع الصابرین اللہ دے خاص مددگار دے صبر گون کو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدیان صرف تردی پورے چخوی نتوی کی د کافرانو بزمکہ کی تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تاسو غواړئ سامان دنیوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو دپاره اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخ کی تیر شوے دے خامخار سیدلے بولتا استا پا سبب داغ مال چی تاسو آغسل دا کافران عذاب لیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم نخرہ دائے مالنا چی گٹلی تاسو دا کافران حلال پاک اور یرکہ دا اللہ نا یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من النصران اے نبی ویا غشاتا چستاسو پلا سنو کی دی دا قیدیانو کافرانو نام ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم کمعلوم یا اللہ تستاس بزرنو کی مین دے اسلام نو درب کی تاس تا غور مال داغنا چکم ستاسنا غست شیرے او بخن بمو کی تاس دا گناہنو واللہ غفور رحیم اللہ بخن کون کے رحم کون کے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ او کدی غواړي نقصان کول ساسرام یقیناً دی نقصان کړي د الله سره د دین مخ کې نو طاقت درک الله تاسو په دی باندې اللہ تعالی پوئے دے حکمت والے ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
یقیناً کسان چی مان راوڑے او ہجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دا مالو نخبلو دا زانو نخبلو دا اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تا او مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان دی زبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایت من شیء حتی يهاجروا خواکسان چیمان راوڑے دے و ہجرت نکڑے نشت تاصل دائی سرد دوستانے کولو نائس حق تردی پورے چاہیے ہجرت کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ حق طلب دا امداد کی ستا سنا دا دین پبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد دا دی پا مقابل دائے قوم کے چستا سودائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی استاسو طول عملون لروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض آخلق چی کفر کرے باعث دی امداد کو ان کی دباز سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد دا مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمکہ کی او فساد لوے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا آکسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے دا اللہ پلار کے آکسان چی زیور کرے غیلا او مدد کرے دا کسان مومنان دی یقیناً لہم مغفرت و رزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں و رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم آکسان چیمان راوڑے رستو اجرت اکڑے و جار اکڑے استاس مرگرتیا کی فاولائک منکم دا کسانم استاس رڈلی نہیں صابرین وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اخپل ولائے والا باعث دریم حقدار دید میراث دا بازو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بكل شيء علیم یقیناً اللہ تعالی سیزبان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول دا غنا آئے کسانو تا شتاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانو نا و لو دے مات کرے رہے فسیحو فی الارض اربعۃ اشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطا اگرزے پمل کی سلور میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے لئے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ و رسول دا طرفنا خلق تا پرز دا حج لئیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالی ویزار دے دا مشرکانو نو دا رسولم ویزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو کتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا نو دا وستاوز دا پارا غریم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا وَشَ یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
نو زیر ورکارے کافران تا پازاب درناک الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا مگر کسان چلوز کڑے تاو سرا د مشرکان ندیم بین نیم گڑے کڑے تاو سرا حصے دلوز ان امداد کڑے ساس مقابل کی دبلچا سرام فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ یحب المتقین نو پورا کہ دائی سر اللہ وزدائی دمودے مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم اغشال رشزان ساتی دبے لوزینا فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی اور تیری شیز میشتی دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم مہم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد او نیسے دیلرام او بندائے دیلرام او کینے دیتا پہارا مورچکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم نو کدی توبہ استد شرک نام او پابندی دمانزو اکڑا اور کئی زکاة نو خالق ددیلار یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او کئیو تند دے مشرکانو پنائی طلب کی استانا نو پنائی ولورکان تردی چواری دے کلام دا اللہ بیاور سوید لرا زید آمند دتا ذالک بینہم قوم لا یعلمون دادا دے وجنا شدا قوم دی نپوئیگی بدین کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہم سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوزائی پنیز دا اللہ پنیز دا رسول الا الذین آہدتم من دا المسجد الحرام ما سوالا کسان چتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخواکی فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم صبر جائک لکی ساز دا پارا پا لوز بانے تاسم و تکلکو سیم ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالی محبت کیا چاسرائے شزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد بتاسو لحاظ نہ کئی ساسو مبارکے دخپل ولیو ندلوزم یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبہم واکثرهم فاسقون دی رضا کی تاصلہ صرف پخلوخ بلو اور انکار کی ددی زرنا دی ایماننا اور اکثر ددی دینا فرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون اغسر دی بودل دایتون دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد دی حق کارونا چی اے گئی لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمتا اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی دخپل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حدنا تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نو کدی توبہ کرا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جدا جدا بیانم دایتنا دا پادا قوم چپوئے لریم
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، او کمات کی دی اخبر لوزنا پس لوز کولنا، او تان کی دی ساسو بدین کے نو جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پارشیم، خدا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولنا، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، آئے جنگ نکوئے تاسدائے قوم سرام جماعت کڑی قسم نخبل او پخیر آدی کڑی بیستلو در رسول، وهم بدوکم اول مرام، او دی شوروم کڑے استاس بجنگ باندی آول ظلم، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، آیا رکوئے تاسد دینا نہ اللہ تعالیٰ دیر حقدار دے شراغن یرو کے کتاسو ایمان لرائے، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، جنگ کوئے کافران سرام نو سزاب اور کی دیل اللہ استاسو بلا سنو، او شرمندگی بدیل راو مدد بکی تاو سرادری مقابلہ کے، او شفا اور کی سینو دقو مومنان لرام، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ابو بزی غصاد ظلم د کافرانو او توفیق د توبے ور کی بچ آغشال رچوغاری، واللہ علیم حکیم، اللہ پویا پار سو حکمت والریم، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، آیا گمان کوئے تاسو چپری بخودش ہے، حال دارے تروسان ری جدا، حال دارے تروسان ری جدا کڑی اللہ کسان چی جہاری کڑی ساسونا، ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیا، انینی ولید اللہ نسوا رسول نسوا مومنان نسوا، کلک تعلق والا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار دے پاقیقت داغے ملون چتاسوی کوئے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نری پکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتون دا اللہ تعالی گواہی گئی دی بخبل زانون بانے پا کفر کولو، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، دا کسان برباد دی ددی دا عملنا او پور کی بدی ہمیشہیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ لراغ سوک چیمان لری پا اللہ و پر رسنے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پابندی دمان زکی اور زکاة ورکی اور نیرگی دیشان سواد اللہ نام، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، نکی دیشی یقیناً دا کسان وی دا ہدایت والاونا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو او بات ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی مان لری پا اللہ و پر درستنے او جہاد کئی دا اللہ پلار کے، لا یستوون عند اللہ، ندی برابر دید اللہ پنزم، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، واللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمان تا،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. آکسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے د اللہ پلار کے پخرچ کولو د مالونو د زانونو لوی در ډیر لوی درجه والا دی پنځ الله اولئک هم الفائزون او دا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدون دام یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعیم مقیم. نزیر ورکی اللہ دی رب دریم خاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامندیام او پجن باغن سرا شدید رو پائے کے نعمتنا ہمیشہم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم. ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اے ایمان والو منی سے پلاران اخبل اورون اخبل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان خخیئی کفر رب ایمان باندے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. او کچا دوستانہ اکڑائی سرستا سنا نو دا دوستانہ کو ان کی دا ظالمان دے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. تو وعدیتا کوي ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیان او ستاسو قام قبیلان او مالونا چه تاسو اکس گٹھے اغا تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا اغا کورونا چی تاسو خوخوائے غیلرام احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلے. دا دیر خوخوی تاست دا اللہ و دا رسولنا و دا جہاد کل دا پلار کے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرے. نے انتظاروں کے تردیو چرابولی اللہ تعالیٰ اقبل عذاب واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمان ہوتا. یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پڑی روز زین جہاد کی اور خاص کر برز حنین کے اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. کلچی تعجب کی واچولے تاسو دیر والی اخپلین ندفع نکدے دیر والی ستاسونا حس مصیبت وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. اور تنگ شوا پتا سمان عزم کا سرد فراخینا بیاؤ گلے تاسود میدان جنہ شاکرن کیے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بیارا علیگا اللہ تعالی تسلی اخبر طرفنا پر رسول اخبر و صحابون وانزل جنودا لم تروها. اراویل گلی لخکر دم ملائکو شتاسو ملی دین وعذب الذین کفروا اور سزائے ورکا کافران تام وذالک جزاء الکافرین. اور دادا سزا کفر کرن کو. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. بیا توفیق د توبې ورکی الله پس دینا وشال رشو والی
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخنا کن کے رحم کن کے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو یقیناً مشرکان پلیت دین، انہوں نزدیکی مسجد حرام تا پست دے کالنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور کیے تاسو د غریبانان ذرے بے پرواہ کی اللہ تاسو د وجہ د فضل خپلنا کو غاڑی۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کا دائے کسان سراچی مان لری پالا نپرزوستن، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، اور حرام نگڑی ہا چ حرام کری اللہ دا رسول، ولا يدينون دين الحق، اور تابعداری نکی حق دین، من الذين اوتوا الكتاب، دائے کساننا چور کرشائی دا کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تردی چورکی باری ٹیکس لرا پخپل آسمان میں، پدا سال کے شریب الزلیل اسپکونی پر ملکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، وائی یہودیان عزیر علیہ السلام دا اللہ زہرے، وائی نصارا مسیح علیہ السلام دا اللہ زہرے، ذالک قولهم بافواہہم، دادری ویناگان دیس وخلودرین، یضاہئون قول الذین کفروا من قبلهم، مشابہت کی دی برے کی دوینا دمختنو کافر سرام، قاتلهم اللہ انا یوفکون، تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلکی رحقنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، گنلی دی مولیان خپل و پیران خپل، اختیار مند حکمون دا اللہ نسوام، دارنگ مسیح زید مریم لرام، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حکم نلے شہدی تا مگر دے چی بندگی دے خاص کی دیو اللہ، لا الہ الا ہو، زگنش دا اقدار دا بندگے سوا دا اللہ نا، سبحانہ عما یشرکون، پاک دے اللہ دائنا شریا غسرا برخوالا گنیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالی بخبل اخلو، انغواڑی اللہ تعالی مگر دا خبر آئے چی پورا کی اخبل رنا لرا گرچی بلے گڑی کافران۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، خاص اللہ ذات کے را لے گلے رسول اقبل بہدایت و بحق دین،
دیر پارا چی غالب کی اغل را پٹول دینونو اگرچہ بدگنی مشرکان. یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام خامخاخری مالون دا خلقو بنا روا طریقو ومنکی خلقو لرا دا اللہ دا لارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. خدا کسان بھی چی جمع کی سرو سپن انہیں خرچ گئی دا اللہ بلار کے. فبشرهم بعذاب علیم. نزیر ورکا دیلا پازاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقع بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. پاورس چی گرمولی بشی دغاسر اسپن پورد جہنم کے. نداغلی کی بپائے سرا ددی تندی او ددی اڑخنا او ددی شاگانی. ھذا ما کنستم لانفسکم. ویلی کی بدا غشید چتاسو جمع کڑو خپل زانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون. نو سکے ہا چتاسو را جمع کاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دا میشتو دا اللہ پنیزم 12 میشتری دا اللہ پا حکم کے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. داغر وزنا چی پیدا کی اللہ اسمان و عظمکام. دے 12 سلور میشتے دے زدین. ذالک الدین القیم. دا دین دا اللہ دے ایک لگ پوخ. فلا تظلموا فیہن انفسکم. ظلم مکہ پر میاشتو کے پخفل زاننو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا. اور جنگ کا اید مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو. انما النسیء زیادة فی الکفر. یقیناً روستو کول دمیشتو دا حرمت دا زیادت والدے پا کفر کے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. گمرائی زیادتی کی بسبب درید کافرانو. حلالی دی دایو میشیو کالو حرام گنی بلکال. لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. دید پارا چی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چلا علیہ عزت ورگڑیم. نو حلال کی پدے سردی ہاں چلا علیہ عزت ورگڑیم. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین. دولی شوی دیتا بد عملون دریم. اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم کافرانو دا. یا ایوہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ساقلتم الى الارض. ایمان والو سوجستاسو کل چویلی شتاس دا اوزے دا اللہ دا دین دا بارد جال. زان درنائے تاسو زمکتا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. آیا خوشحال ہے تاسو پا دنیاوی جن پا بدل دا آخرت.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل ننری سامان نادجن دنیاوی آخرت پر مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کنو جے تاسو د جہاد دبارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ او بدل کی براولی بل قوم ساسن سیوان وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا نقصان نشے ورکو لیتا سو اللہ لائس نقصان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ واللہ پارسی زبانی قدرت درن کے لئے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دین نبی سران سپروان نشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام پاو اخشویست دلرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادوارا پقار کی ناستون کلشی ویل دخ پل مرگری تا خفگان مکوا یقینا لازم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وعیدہ بجنود لم تروها نراو لیگا اللہ تعالی اخپل تسلی مضبوط والے پاو اکلکی کو پدا سے لخکرو چتا سن لی دے لخکریں وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او گرزل اللہ کلمہ خبرات کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبرات اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والرین انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله اجائے کسب کیا او قدرانے او جہاد کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراد اللہ دلارے دپارام ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داریر فیدمن نے تاسل را کتاسو پوئے لرائے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك کوئے دوام مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلی دل و سفر درمیانا خام خادی بسا تابداری کرے بدے گی ولكن بعدت عليهم الشقا لیکن لرشے پدی بانی سفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم زر قسمنا بكيدي تاوست بالله کزمگا وسوین من بتاو سراوت لوین يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون تباکی دی خپل ځان پدې درو قسمونو الله پوهه دې یقینا دی خامخا درو وین عفى الله عنك لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکرے استانا اللہ پسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے چخخ کارش ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی پوزر کی او پی جندل ہوئیتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغاڑستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر سنے دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین واللہ دے پویا دم پا متقیان واندے انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقینا اجازت غواړي ستانه پر خودلو د جهاد
آکسان چیمان لری پا اللہ پر رستنیم اور دیر شک کی پرات دی زون دائیم دی پدائے شک پل کی گڑوڑ کار کئیم ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين کدینت کڑے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کڑے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی را پورتکی دل دجال دپارام نکلکی پاتی کرل پزے اویلی شو کینے سردکی ناستن کنام لو خرجو فیکم ما ازادوکم اللہ خبالام کوتلے دی تاثرہ پر سفر کی نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنام او خام خاص غلول بیکر استاسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی تاس دپارا الفتنة فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان ددی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنی ددین مخکیم اور چلونے جوکڑی ستار تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ اخکارش و حکم دا اللہ و دی بدگنیم ومنهم من يقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا بعد د منافقان ناری ویم اجازت را کما تا دا پات کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر شے پا فتنہ کی خودی ورغر دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے ٹولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشاری نخفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندیوئیم یقیناً من عمل کرو پخپل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سیال چی خوشالی گئیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تو عائشر نرسی منتا مگرا مصیبت چ مقرکڑی اللہ زمن دپارا اللہ زمن مولا خاص پلا رضان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين تو تاسو انتظار نہ کوئے زمین مبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بيدنا ہم انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تاس عذاب دخل طرف نہ آیا زمین بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون میں انتظار کا یقیناً منتا سرائیو انتظار کا ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کا کب خوشحال ہے اور کب زور ہے شرین قبلی کی ساسنا یقیناً تاسو قوم نافرمان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ان نے منکڑے دی لرا قبل اولو د نفقات الدین مگر دے خبریں کہ کفر کرے دی پر اللہ و دا رسول ولا يعتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون اور ناراضی دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چنا راستی
اور معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سیال کی جبری گنی فلا توجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روان شی تعالی را ددی مالنا و ددی اولاد یقیناً غواړي اللہ تعالی دیر بارا سزا اور کی دی لرا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتزهق انفسهم وهم کافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون او قسمون کی دی پالا یقیناً دی خام خاص تاسونا دی ندی دی استاسونا لیکن دادی دا سی قوم چیری استاسونا لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولو الیہ وهم یجمحون کدی مندلے شرط زیر پنائے یا غارونا بغرونو کے یا سرنگنا بزمکا کے خام خادیبا ورگرزی دلو آغی تا پدا سعال کی شب ممند بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائی دلین ہا غریش عیب لگئی پتاوانے پا تقسیم د صدقاتو کے نکور کرشی دی تدائن دی خوشحال شیم اکور نکرشی دائن داوخ کری خبئیم ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ انا الاللہ راغبون او کدی رضا شوئے پائش اللہ دی لورکی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے مولرا اللہ زرد راب کی اللہ منتدخ بالفضلنا اور رسول بمرا کی یقیناً منگا خاص اللہ تعالیٰ ترغبت کون کیوں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل یقیناً زکاتنا دا پارا دا فقیرانو دیو دا مسکنانو دیم او دا کار کون کدی چی مقرری پائیم او دا آغا شعرے چی مین اور کیدیشی دا ازنونو تام او بازادولو دا سٹونو کیریم او پتاوانیانو خلقو کیریم او دا اللہ پلار کی او دا مسافر دا پارام فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم دا فرس شرے دا اللہ دا طرفنا واللہ پویا حکمتن والدین ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بعض دا منافقان ناریم چی بد خبر کی پا نبی بسیم او آئی چی دے خوار سو یاس قبلیم قل أذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین تو آدے قبل ان کرے دا خبر دا خیر ساسوم ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دپار ایمان والا استاسنا والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم اور کسان چھ بدردوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قسمون كيدي بالله تعاستاد دي پارا چتا سو رضا کی او اللہ داغ رسول حق دار دے دی چدی داغ رضا کی کدی مومنانی الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها اے دین پوئی گی چشا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی
ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی لویا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. یرکی منافقان چ نازل کړي په مومنانو داسې صورت چې خبر ورکی مومنان لرا دای منافقت چې پسنو د منافقانو کې. قل استعذوا ان الله مخرج ما تحذرون. تو ټوخی کوي یقینا اللہ بخکار کئی حاشے چتاوست یری گئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. کتدینا تپوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول و لبم کولے. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تو آیا پا اللہ دا پایتنو دا پا رسول پورے تاسو استحضاء کوئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بانے مکوئے یقیناً تاسو کفر خکار کرے پست دعوی دا ایمان ساسونا. ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین. کما فیکم گا دے اوڈل استاسونا پا سبب دا توبی دائی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا چاہیدی مجرمان. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافقان سڑی و منافقات زنانا باید دی دبازو پشانتی دی. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. حکم کئی خلق تا دبدو کارونو او منع کئی دنے کہنا او بندی اخپل لاسونا دخرش فی سبیل اللہ نام. نسوا اللہ فنسیہم. یرکڑے دی اللہ لران اللہم دی یرکڑے دی. ان المنافقین هم الفاسقون. یقیناً منافقان دی بدکار دی. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. وعد کہ اللہ دا منافقانو سرو منافق زنان اور دا نور کافرانو سرا دا اور دا جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے. ہی حسبهم داور ددید پارا پورا دے. ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم. اور لعنت کرے اللہ پا دیوان اور ددید پارا عذاب ہمیشہ دے. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا. ستاسو حال منافقانو کافرانو پشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشیم. وغی دیر سختاسو نا پتاقت کے او دیرو دمالونو بلحاظ او دا اولاد بلحاظ. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نو فیدی واغستیاغی پخپل برخد دنیا نو تاسم فیدی واغستی پخپل برخوم لکسنگ چی فیدی اغستی آکسانو چستاسن مخیو پخپل برخوم. وخستم کالذی خاضوم. اورننوتے تاسو بباطل و خبروں کی پشانت دائے چائی پکی ورننوتیوم. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. دا کسان برباد شیری دریا عملنا پا دنیا و آخرت کے. اولئک هم الخاسرون. او دا کسانم دیدی تاوانیان. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. عین دی راغلی دے خلق تا خبرون دائے کسانو چی دین مخ کی تیر شیریم.
قوم دنو علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم د ابراہیم علیہ السلام او سیدن کی د مدین اوڑولشی کلیم اتتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون راغلو دی تدری رسولان خپخکارو دلیلونو ننو اللہ چی پدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زانونو بانے ظلم کاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی او مومنات زنانا باید دی مرگرتیا کون کی دی دبازو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ حکم کی خلق تعدنے کو کارون و من کی دبت کارون نام اور پابندی دمانز کی اور کی زکاة اور تابداری کی دید اللہ و داغد رسول اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم دا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ یقیناً اللہ دے زور اور حکمتن والے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وعد کر اللہ مومنانو سڑو مومنو زنانو سرام دا جنتنو چی بئی گی بلان دائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے جنتنو کے ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور دا کورنو دا خوشالے اور پاک کورونا پباغنو دا میشواری کے وردوان من اللہ اکبر اور رضامندیاں دا اللہ دا طرف نہ ڈیلوے نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شلنو دا دا کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو دا کافرانو منافقانو سرام اوزان کلک کا دائی پا مقابلہ کی او زید ورطلو دری جہنم دے او بد زید گردی دلو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر وکفروا بعد اسلامہم قسمون کی دا منافقان پا اللہ چی دین دیویلے خبر آدھا کفر او حال دا یقیناً دیویل دے خبر دا کفر اخکار کرے پس اسلام اقبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چرین دے حاصل کرے وما نقمو الا ان اغناہم اللہ ورسولو من فضلے او بدنگڑی دی مگر دا خبرام چلاہ دیل امال داری ورکڑے داو داغ رسول دا فضل دا اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ نکدی توبہ باسی دا منافقتنا دعوتی دا پارا غرئیم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزاور کی دی اللہ تعالی سزا درنا کب دنیا آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انشت دی لرا پٹول ازمگا کے سوک بچ کا ان کے ہون مددگار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین او بعض دا منافقان نا غریش لو ذکری اللہ سرام کراک اللہ منگتا دخپل فضل نام خامخا منگ ما صدقات ورکو او خامخا شبہ دنے کار کو ان کو نام فلما آتاؤں من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون نار کلاش ورک اللہ دیتا دا فضل خبل نام
شمتیاو کردی پائے فضل ورکولو مخواڑو دیری مخگردون کی فاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون نراست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلونوں کے ترائے رس پورے چری بمخامخ کی اللہ سلام پسبب دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے علم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب ایدی نہ پوئی گی چی یقیناً اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پر آزونو بانے اور دری پر جرگو بانے اور یقیناً اللہ دے خب علم لرن کے پپٹو خبرو الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی دا مومنان نری پور کولو دا صدقوں کے والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاو ندی آئی پورے مسخرے گئیم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم مسخرے بو کی اللہ بدی پورے او دی پارا دے عذاب درناک استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کبخن غواڑے تدیل راو کن غواڑے بخن دیل راو کتب خنو غاڑے دیل راو یا کرت نو ہیچرے بخن نکی اللہ دیتا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پر رسول داو اللہ تعالی بخن نو نکی دے قوم نافرمانتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ لوئی کیا پاتی کڑیشی خلق پخپل کی ناستلو د جہاد نا شات د رسول اللہ نام وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ او بدگنی چ جہاد کی دی په خرچ کولو د مالونو د زانونو د اللہ پلار کے وقالوا لا تنفروا في الحرم اوائدی نور تم موزے تاسو بگرمائے کے قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون تو اور د جہنم خڑے سخ گرم دے دی دنیا نام وکدا خلق پیدے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے دیشی دائے ملنو چریے گئیم فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ کو واپس بود دیتا اللہ اور ڈلت دے منافقانو نام استان بیا اجازت غاڑی دا پار دا وطلو دا جہاد فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا وعشر موزے ما سرتا سوی چرے اور جنگ مکوئے زما مرگرتا کم دے اس دشمن سرام انکم رضیتم بالقعود اول مرت فقعدوا مع الخالفین یقیناً تاسو رضاشیے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پاتی کی دن کو نام ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره او جنازہ مکوا پیو اس یوتن مانی ددین چمڑشی چرے امود رگا داغذ قبر پخوا کے ددعا دپارام انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پر رسول اللہ
امڑشی بدا سیال کی جدی بدکار دیم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون اور تعجب کے ناشی تعالی دی مالنا نظر اولاد یقیناً غواڑی اللہ تعالی سے عذاب ورکی دی لرا بسبب دائے دنیا کے او زیبا ددی ساؤنا بدا سیال کی چی بکافر وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ او کلچے نازل کرشی او سورت پدے مضمون مانی چی مان لرے پا اللہ او جہاد کو اید رسول مرگرتیا کے اجازت طلب کے استانا طاقت والدینہ اویج منگا پریدا چشو منگا کے ناسن کو سرام رضو بین یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضائل دی پدے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام امہر والے شہد دی پزنون بانے ندی سپوئے ددین نلریم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم لیکن رسول کسان چی مان راوڑے دامر گرتیا کیری جہاد کی پو خرچ کولو دمالونو دزانونو وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابو ندی او دا کسانم دی کامیاب عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم تیار کرے اللہ تعالی دل جنتنا شبئی گلان دلائے والے ہمیشہ بھی دی پائے کے دا کامیابی لویدام وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم ارال دروغ بانی کو ان کی وان نشان دید پارا چیت اجازت شیر پر خودل دجال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله او کینا سا کسان چ دروغ ویلو اللہ و رسول تا سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم زرد او برسی کافران تدین عذاب درناک ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله نشتا پا کمزور و خلقو نپ مریضانو و نپائے کسانو چی نمو میہا غمال چی خرچی پا سفر کے سگنام کل چی دی خیر لٹی دا اللہ و رسول دباران ما للمحسنین من سبیل نشتا پا خیستکار کو ان کو بانے سلار دا ملامتیا واللہ غفور رحیم اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے ولا للذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہم انشت گنا پاغشا شکل تال راشیم دید پارا چت سورلی ورکی دیل رام تورتو زخنم ممحا سورلی چتا سب سوارگم تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دوخ کنام دو جل غمنا پدے خبرائیں چری نمومی ہا غمال چی خرچگیم انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم مغنیام یقینا لارد ملامت یاشتر پائے کسانو چستان اجازت غاڑی و حال دار جمال دار دیم رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون رضا دی بدی چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سرام امہر لگو لے اللہ دی بزرن ندی سپوین لریم